U okviru 23. Međunarodnog sajma Ekosvet, koji je trajao od 7. do 11. oktobra, u Kongresnom centru Master organizovan je edukativni skup Zajedno za prirodu. Naš pokrajinski sekretarijat ove godine zajedno sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, zajedno sa javnim preduzećem Nacionalni park Fruška Gora i zajedno sa Zavodom za urbanizam Vojvodine kao našim drugim pokrajinskim preduzećem organizuje na sajmu prezentaciju naših aktivnosti vezanih za održivo korišćenje prirode, prostora, životne sredine kroz okrugli sto Zajedno za prirodu. Takođe smo formirali i štand i očekujemo da ćemo tokom ovih sajamskih dana sa posetiocima razmenjivati odgovarajuće informacije, ideje. Pripremili su i određenu količinu promo materijala da ljude još malo edukujemo u oblasti zaštite prirode i životne sredine, da uspostavimo još neka nova poznanstva i partnerstva i da, kao što ovaj okrugli sto kaže, svi zajedno za prirodu, za životnu sredinu probamo nešto konkretno da učinimo u narednom periodu. Ekoturizam u funkciji održivog razvoja u Vojvodini, prostorno planiranje i eko-etnoturizam neke su od tema o kojima je bilo govora na ovom edukativnom skupu. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode imao je prezentaciju na temu zaštićena područja Vojvodine. Mi moramo biti svesni činjenice da naš opstanak i naš život isključivo zavisi od toga kakva će nam biti, koliko nam je očuvana i koliko nam je zdrava životna sredina u kojoj mi to živimo. I današnji koncepti zaštite prirode se sve više i više pomeraju prema generalnim i opštim ciljevima. Od nekadašnje stroge zaštite područja u kojoj ti nisi mogao ni da uđeš u zaštićeno područje, pa preko zaštite staništa i vrsta i izvan zaštićenih područja. Na kraju najnoviji koncept zaštite u svetu je očuvanje ekosistemskih usluga, odnosno funkcionisanje ekosistema. U jednom velikom skupu gdje se određuje politika kreiranja zaštite životne sredine za Evropsku uniju je rečeno da uopšte se ne dovodi u pitanje opstanak naše planete Zemlje. Ona će sigurno postojati i sigurno će postojati život na njoj, ali nije sigurno da ćemo mi biti na toj našoj planeti Zemlji. U okviru sajamske manifestacije pokrajinska vlada obezbedila i predstavljanje 10 ekoloških organizacija i udruženja iz Vojvodine, čiji su programi vezani za očuvanje životne sredine. Učesnici sajma na svojim štandovima predstavili su proizvode iz prirode, rešenja i projekte za očuvanje planete. Ja mislim da je interesovanje za životnu sredinu u uzlaznom trendu, znači da ljude to sve više interesuje, iako je ekonomska kriza, iako ljudi teško žive, nemaju dovoljno novca, ali zaista bez obzira na sve, svi žele da su zdravi, da zdravo žive, da imaju kvalitetnu hranu i vodu, da udišu zdrav vazduh, a pogotovo to svi žele za svoju decu. Prema tome, životna sredina je uvek aktuelna i ljudi žele da doprinesu tome i žele da se informišu, a mi smo tu da im omogućimo priliku da nam možda prenesu neke svoje probleme ili da mi njima ukažemo kako zajedno možemo nešto konkretno učiniti da nam svima bude bolje. Sajamske manifestacije su izuzetno koriste jer doprinose razmeni iskustava i podizanju javne svesti. One omogućavaju da informacije stignu do što većeg broja građana, što je posebno važno kada je u pitanju oblast kao što je zaštita životne sredine koja ima direktan uticaj na kvalitet života svih građana.